stranke u Kruševcu. Tema konferencije je populaciona politika. Obratit će vam se članica predsjedništva Demokratske stranke Mira Jevremović i članica Gradskog odbora Demokratske stranke i članica Saveta foruma žena Ljubinka Jovanović. Dobar dan. Pozdravljam sve prisutne medije, građane Kruševca, u ime Gradskog odbora Demokratske stranke Kruševca, u ime Foruma žena Demokratske stranke Kruševca i u svoje lično ime. Želim da vas podsjetim na neke prošle dane kada je pokojni Zoran Đinđić, naš predsjednik, predložio da se oformi Forum žena, da se osnuje Forum žena. Demokratska stranka Kruševca je među prvim u gradu od svih partija osnovala Forum žena Demokratske stranke Kruševca, a u Srbiji takođe među prvima. Forum žena Demokratske stranke prati cilj Demokratske stranke, ali ispunjava sve zadatke Demokratske stranke. Ali Forum žena Demokratske stranke Kruševca ima i svoj cilj i svoj zadatak, a to je briga o ženi, briga o deci i briga o porodici. Cilj današnje konferencije i jeste taj da ukažemo na probleme koje muče ženu, decu i porodicu i da pokušamo da to na neki način rešimo. Pošto smo mi opoziciona partija, ne želimo danas samo kritički da se odnosimo prema tim problemima, već želimo da damo konkretna rešenja za prevazilaženje tih problema. O tim konkretnim rešenjima, da bi se ti problemi prevazišli, govorit će nam psiholog Ljubinka Jovanović. Hvala. Dame i gospodo novinari, Gradski odbor Demokratske stranke u Kruševcu na ovoj konferenciji želi da ukaže na alarmantnu situaciju kako u Srbiji, tako i u našem gradu po pitanju pada nataliteta i starenja nacije. Nastupila je kriza rađanja dece. Prosečna starost stanovnika u Srbiji iznosi 43 godine sa trendom daljeg povećanja. Ovu situaciju posebno otežava iseljavanje mladih zbog teškog ekonomskog i finansijskog položaja i zbog visoke stope nezaposlenosti mladih. Ovo više nije politika, ovo više nije ni stranačko pitanje, ovo je pitanje opstanka naše nacije na ovim prostorima. Velika je odgovornost svih nas, ali najveća onih koji upravljaju ovom državom. Šta je dovelo do krize rađanja dece? Naravno, faktora je mnogo je razloga što smo ovde gde smo, što nas je sve manje. Zbog nedostatka posla, mladi nisu u mogućnosti da sami rešavaju svoje egzistencijalne probleme, a samim tim da se osamostale i da formiraju svoje porodice. Nažalost, mladi proživljavaju sa svojim roditeljima produženo detinjstvo, jer ostaju sa svojim roditeljima da žive do 30. pa i dalje, i na starijem uzrastu, i zavisni su od svojih roditelja, žive od njihovih skromnih penzija i plata i u nemogućnosti da se zaposle, žive sa svojim roditeljima. Oni koji imaju sreće, koji su imali sreću da se zaposle i da rade, i to je danas jedna velika privilegija, zarađuju duplo manje od stvarnih potreba koliko je potrebno za život i opstanak jedne mlade porodice. Sve ovo utiče na to da se mladi odlučuju da kasnije rađaju decu i da se sve manje rađaju decu. Srbija, nažalost, postaje zemlja jedinaca. Sve više mladih porodica
odlučuju se za kasno rađanje dece ili ako se odluče i da rode dete, to je dete jedinče u porodici iz razloga što zbog teške ekonomske i finansijske situacije svoju deci roditelji ne mogu da obezbede pristojan život. Kako živi danas tipična porodica? Današnji mladi uglavnom rađaju decu oko 30. godine. Ako imaju sreću da rade oba bračna para, i otac i majka, to su obično neka primanja prosečno od 25 do 30 hiljada, a složit ćete se da sa 50 hiljada, i to je sreća ako oba partnera rade, sa 50 hiljada zaista je to vrlo teško živeti u ovakvim uslovima. Ako na tome dodamo i podatak da 75% od primanja porodice ide na hranu i na komunalije, onda vrlo malo ostaje za život i neophodne potrebe u životu. Ono što dodatno je problem, mnogi mladi bračni parovi su se zadužili, imaju stambene kredite i ako na to dodamo tu ratu za kredit, onda je zaista situacija jako alarmantna. Država ne čini dovoljno da suštinski pomogne i ohrabri mlade roditelje u donošenju odluke da se formira porodica i da se samostalno žive. Do sada je bilo mnogo zakona, sigurno mnogo propisa, mnogo strategija i sigurno se želelo sve najbolje i da se ovaj problem na jedan pravi način reši. Međutim, do rezultata nije se došlo. Dece je sve manje, sve smo stariji i to su pogubni rezultati za našu državu, to je naša stvarnost. Postoje pokušaj države da nekim merama uvede red u ovu oblast, kao na primer povraćaj PDV-a za bebu opremu, pelene, dečju hranu i sl. Ovakve mere zaslužuju svakako i našu podršku, ali nisu dovoljne jer se ne odnose na odeću, na obuću, na igračke i sve ono što je bitno i važno za zdravo odrastanje dece. Trenutno je završena procedura povraćaj PDV-a za prvih 6 meseci ove godine. Sama primjena ovog propisa je nepotrebno zakomplikovana birokratskim pristupom i traženjem velikim brojem dokumenta od roditelja. Ovakva procedura samo po sebi ukazuje da roditelji za prikupljanje svih ovih dokumenta gube nepotrebno vreme radeći administrativno-birotehničke poslove umesto da se bave decom. Šta to znači? Roditelji treba da skupljaju originalne fiskalne račune za prvih 6 meseci, da fotokopiraju te fiskalne račune, da idu u poresku upravu, da popune zahtev, da popune razne formulare kod činovnika koji su zaduženi za to, da čekaju odgovor na šta oni imaju prava i da tek onda dobiju povraćaj sredstva. Znači, do sada nama nije poznato da su neki roditelji ostvarili to pravo za povraćaj sredstava. Vidite i sami koliko je ta procedura komplikovana. Mi iz Demokratske stranke smatramo i predlažemo da može da se dođe do nekih pojednostavljenih rešenja, da se roditelji dodatno ne maltretiraju, da se promene propisi u ovoj oblasti, da se proširi spisak proizvoda koji su oslobođeni PDV-a, odnosno da se ukine PDV na sve neophodne proizvode za život i razvoj deteta, posebno onog do polaska u školu. Nadamo se da ćemo i u drugim strankama naići na razumevanje na ove naše predloge i smatramo da ključ za rešavanje problema je pre svega ekonomsko jačanje
države, zapošljavanje mladih u skladu sa nacionalnim interesima, a ne po političko-interesnim linijama. Ako država zaista želi da reši ovaj problem, ona može da nađe način, da nađe rešenje, mora da donese konkretne, dugoročne, sistemske mere za povećanje nataliteta, koje pritom treba da budu prvi nacionalni prioritet i prioritet svih prioriteta u ovoj našoj zemlji. U suprotnom, u budućnosti, bez dovoljno dece, najmanje 2 u porodici za prostu reprodukciju, bez zdrave, jake i finansijske stabilne porodice, sve ostalo izgubit će svaki smisao. Hvala.